metro 5 na sana se seguro la iha problema iha dalan no ita tena mo papa mosa nia ho karakter ida simplicidade belemos para iha sarani sira balung nia let iha estrada nining segurança mosa se serviço makasa tu halo acompanhamento ba situação ida ne bahira acontece bebe ita nia hakarak idet kata ka amu papa tengke seguro situação tengke seguro no atividade lorong ohim beler mata ia lorai ka tuku neng ka kalan tuku hitu remata ho seguro no ne aban ita sehari fila fali atividade misa eukaristia na bese acontece ia tuku hat lorai ia tasitolo fating ida nebe historiku tebes tamba tasitolo mos hilin udar fating misa ia tinan 1989 bahira amo papa João Paulo II visita Timor Leste ema rihun barihun laos de tusi Timor Leste bebemos usi nação vizinho Indonésia se participa ia misa idane no se sai sasing rasik ba visita amo papa Francisco idane durante sirania vida equipa media nasional husi Centro Media kay Cole Dili se serviço makas atau assegura mos transmissão visita amo papa idane ba sarani hoto ia uma ida no halo transmissão liu se plataforma digital sira use YouTube no Facebook ba Timor Wan sira ia mundo no sarani sira tomak mos ia mundo atau assiste ensa los Timor Leste nia maneira simo amo papa Francisco ihatinan idane molok tinan 2024 remata ita hari ba bis boti datula baina kasira ita restoran sira bara krihum barihum ambrik iha area otomatan rotunda Komoro atau tumba aeroporto internasional Nicololo Batu sira quasi ocupa tiqueira estrada ida rotunda Komoro napa no ida kambrik tir nia fatin la iha hatudu disturbo iha area ne lorong manas tebes tamba klima dia uhin lo itare balu sira uja sumbrinya hode taka nete kasata nete lorong manas ba sira ne isin no itare bendera RTTL nomos bendera Vaticano hambrik ihat ba ia komunidade kasarani sirnelet nudara espiritu solidaridade dan nudar espiritu respeto ida ba nasang ruane honia identidade bendera diferente ita he kata amo papa bele liu ona estrada idane aturne itare sarani sirania sentimento contenti bele to ne climax lo stira bele netek opportunidade atu hare netek amo papa itare amo papa começa sayona husi aeroporto usa careta ida spesial prepara ba amo papa careta muting ida iha neba iha kadera ida amo papa tur iha kadera muting iha careta leten tambah kadera as ema bele hate ke mos amo papa husi kadera leten amo papa la baruk no la para atau fote liman fo bensaung ba serani sira iha estrada nining itare fo bensa basarani sira na be hambrik iha estrada nining itare mo segurança sira ia vigilância teve até que movimento husi careta sira né mo papa tem que atende serani sira tem que fovenção bar serani sira durante viagem ia estrada nining
amo papa na fatin haturu nia wing midar ba sarani sira ia fatin hot-hotu niliu sira na hambrik metin iha area estrada nini itare idanema movimento real husi sarani sira iha Timor Leste lilu iha area rotunda Komoro Dili ema barak presensa mo papa hi arena ba itare movimento calma tebes desde que itare katak ema hoto buka zetu atu bele hak pesikan ba kereta nabe amo papa saiba mabe itania atura de segurança sira nomos itania autoridade policial alternativo sira nabe fofiermos pasira hanesan THS atau ajuda autoridade segurança halo controlo ba situação segurança ba hira mo papaliu da hare movimento tamona ia sarani sirni klarang itabel hare unsa sarani sire Timor Leste hatudu sirnia welcome ba mo papa unsa hatudu identidade Timor niang iha amo papa noeng katak ita mesak mayoria nudar katoliko yana ia area fatuhada ia FDTL nia oeng ita resa rani sira mosa fadigado tebes preparado ona atu sima amo papa mai liu husi area fatuhada neba inese ia area Komoro sidok fueng maka liu husi area rotunda Komoro niang itare sarana sira na konu tebe siane barak usa bendera RDTL no bendera Vaticano melambai-lambai Indonesia kadang melambai-lambai bendera ba amo papa amo papa han sebabai lapara atau foteliman fobensaung ba sarana sira buat nebe itabele hari rasi komatan uinsa situação idane acontece tamba so ni tadian sarani sira preparado teno desde tuku itu daler sarani balu mai husi município sira se fueng mak atu tama ia dili mai be siramos la koleng atu ba hamutu ki estrada ibong hudisimu amo papa Francisco nebe totiona ia dili sarani sira começa liburan estrada sirne desde o hinda der tuku hitu balu to tuku lima tuku neng iha tiona estrada nini tare ambiente da furak tebes movimento furak tebes tare sarani sira na kono ia estrada sira hutu ia area estrada neba agora nia husi rotunda Komoro neba nia hak basic an mayona basic academia atau tamona ba ponte Komoro ponte CPLP Komoro nebe lokaliza iha mota Komoro leten ita sare insa sarane sira iha area ponte sehak solok tebes atau simu presensa amo papa niang ita hare autoridade segurança halo esforço makas atau bela asegura estrada neba atau bela loke dalan hode amo papa bela liu iha estrada nebe seguro estrada nebe diak bakareta bela liu ita espera katak serane sira desde que entusiasmo makasa tu sima amo papa sira tenkena faten iha disiplina tenkena faten iha neon katak amo papa tenke liu ho seguro amo papa tenke liu ho ni condição dia la iha perturbo iha estrada nune inia bele continua halau ni atividade importante sira tu irmai uin loraik iha Palácio Presidencial namos aban iha misa eucaristia iha tasitulo to baing rua sa encontro ida ho juventude sira iha CCD kakoli dili ida nemak situação iha estrada ibong iha area Komoro niang area basic atau tamona ba ponte Komoro una ita
ita hari katak serani sira antusiasmo tebes ia estrada nini ngatusimo amo papa bendera Vaticano, bendera Timor Leste, antusiasmo tebes ia naba ita hari polisia militar acompaña viagem idane hok o sério o intenção as atau viagem seguro. Terima papa la para atau foteliman fo bensang basran sira nabe hambri estrada ibu da idane tenke paciência sarana sira mos tenke paciência amo papa mos tenke paciência atau hare situação sarana sira nebe na kono tep sina itare ne basic ona ponte Komoro itare tama ona ponte Komoro ponte CPLP no ihane sarane barak tebes mak iha are idane sersimo amo papa ho entusiasmo tebes irne ponte CPLP ponte neve histórico tebes iha are idane amo papa orgulho hare sarane barak ihane no la para atu fote liman odi fo bensang ba amo papa amo papa itare parece sinti manas ituang tambah lorong manas ita assiste daun sarane barak tebes mak agora hambrik ia estrada ibu e hototo concentra ne mak ponte leten ia Komoro ponte CPLP ponte antigo keras lieutenant lai un lieutenant ya ita assistir daw kaya ponte Komoro ponte na historiko tebes strane sira rihun barihun hambrik iane desde uinde de sangkeras mai be tamba mo papa ia kareta leten nia labele para hode Mozambique ho paciência ia estrada ibung idane itare sira balung hatais tais nudar tradisão hatais ema timornia ita hare autoridade de segurança sira tem que serviço máximo usa maneira ueng atau assegura serane sira labele alai tama ba estrada tama bele interrompe viagem husi amu papania se nafatin ihane iha area basic Timor Plaza ona centro plaza ida conhecido iha cidade dini itare basic tama ona area plaza niang
no nafating itari amo papa la para atu foben saung basrani sira hutu iha area ida naba eta espera katak la iha acidente ida nabe ela espera iha area ne tamba amo papa ni visita mak ida na duni amo papa conhecido hone simplicidade akara klia tu basic sarani sira iha serna area ida tere labari kita hetan oportunidade diak tebes nebe nia inang nia amang foto saiba nia no hetan bensang direta husi amu papa ia kareta leteng ita espera katang serani sira desde que la caer lima direta ho amu papa nebe simple contente tebes mos tamba bel hare direta amu papa niwoi iha distancia basic ane sang bye-bye tamba ita bye-bye ita assisted amo papa si televisão iha nasaung serselok o halomisa iha Santo Petrus Basilica iha Italia neba o lorong ita bela assisted direta amo papa desde que ita lato bela carliman ho amo papa nebe ita bela iha oportunidade atu bela assisted direta amo papa ni presença iha itinerai lautin itinerai no feo pensão ba ita iha Timor Leste maluk balo assiste presença mo papa new date televisão new date plataforma digital televisão on nomos plataforma digital serselo iha telefone nabe ida ne mak ita ni orgulho ita ne mak ita ni orgulho kata Timor mayoría católica Timor mayoría kristau lebe inang para sempre hen atau amo papa beli visita itinerary ida católico tebes ida ne sao ida lebe hatudo nia cultura católico mak sai base ba povo Timor Leste memórias no loro no mak sai motivação ba povo Timor Leste memórias no loro e também ita continua defende musi geração ba hira ita nefiar meeting ba hira ita força atu bele asegura ita niya pode lorong balorong pode tinang batina Katolik e Timor Leste lugar Katolik ida único teve sia mundo Católico ida lebe nação sira e Ásia reconhece no nação sira e mundo reconhece ida ne matita niya Timor niya Katoliko ida ne karakter Katoliko iha nação Timor Leste Ini basic ona atutama area Mercado Comoro no basic atuli tanona ba area FDTN yang saya tarik mese nafatin iha area polisia Comoro yang se continua lautan mai di husi area Fatu Hada ona terutama ona area Fatu Hada ita asisti carami barat nafatin konsentra e estrada itu ila area na base sem limitação sem cole sem assim kata não preocupa com a saúde também oportunidade o loro na oportunidade primeiro ba amo papa atau mais sama rai Timor Leste no harera si realidade Timor udah nação católico nação ida 98% católico no nação ida nabe culturado ho mores católico ia ser mores ida kunian mores família niang mores comunidade niang mores nação niang o valor ho nabe desenvolve ia Timor Leste na valor
cultura católico, vamos valor cultura tradicional Timor-Wania. Ini lo que matan da mundo, hatete da mundo. Kata Timor-Leste nação católico, Timor-Leste nação ida nabe ia ne identidade rasik diferente tebe so nação serselok. Ita hare ia area fatuhada ona agora toto na area fatuhada ita hare toka unsa sarani sira ya area pa visita Timor-Leste pada huluk ia 1979 ia dia 14 de outubro ia tempo na Timor-Leste ocupado husi Indonesia ka ia momento na Timor-Leste sai província ida husi Republika Indonesia ia momento na sarani sira na fating hatudu antusiasmo hanesne ita heng katak atividade idane bela remata hodiak to fatin descansa depois oficina loraik se continua tan o programa ida encontro oficial entre chefe Estado Vaticano no chefe Estado República Democrática Timor-Leste após de encontro oficial se continua con esa ceremonia bem-vindo ba amo papa e atu koneng batuku hito kalang kita reza bamaromat atau ohin kalang amo papa ho yesrani siratomak bele yang fatin kondisyon saudiak atau aban bele celebra misa eucaristia lebih importante tebes lebih ema hotu hei iha Timor-Leste namos iha mundo. Ya, sila pating ya area Fatuhada ya ka area Kampung Alor area Kampung Alor tu basic ona mai ia area Palacio Presidensial saya pating area Kampung Alor saya pating area Kampung Alor masita area wajib serani sira atu hanesan date rani rihun barihun ia area Komoro tesik mai Timor Plaza nomos mai to ya area Komoro Mercado Aimutin Noe agora tamatuan ya area Kampung Alor marihung barihung na fatin hambri ke estrada ibong hodi simu pensang husi amo papa kare estrada sira na tolo tebe so ema waje estrada atula ia espaço até ema bele lao mamai idane makita dia realidade idane makita dia originalidade no dar nação católico hoje segunda-feira dia 9 de setembro de 2024 kita haterek história ida dia terteres história ida ba mundo kita hatudo ba mundo kata kita mos iha rico sarani kita mos iha rico fé kita mos iha rico fiar ba católico fiar ba doutrina sira hoto kita simo itanya líder católico líder mundial of one o espírito católico. Imagem idane realidade idane ser sai na pati memória ia amo papa Francisco ni amoris mos amba amo papa Francisco ni simo tiona itane presidente república o primeiro ministro ia tinam koto kluba bahira presidente república nomos primeiro ministro convida amo papa a tomar visita Timor-Leste amo papa atau keres ni Portugal atau visita mai Timor-Leste de ohin bela realiza ona ni visita mai Timor-Leste lugar sasing ida ba ita hotote sasing ida ba ema katoliko rihun barihun ia Timor-Leste nomos atudu sasing ida mos ba amo papa kata ita katoliko ita fiar netin ba maromak ita fiar netin ba itania religion katoliko fiar netin ba kultura katoliko ia itania moris itania
atividade lor-lorong. Até cultura católico, a cultura tradicional lebih Timoroang sira ia tiona de jepiala sira la musik atau kultura católico la colmos na fatin kultura católico kultura tradisional lao hanesan lao tepir malu lao hamuti ne Timoroang mitin ita biar na fatin to agora ita bele hetan no bele hetan nomos bele tama ya era independencia ita tama tiona tinan ruang no racing larang kita yang kata saya damat kita iha agora mos tambah bensau Jose Maromak ini saya damat kita iha agora tambah ita iha dunia ikan yang sana biar Maromak kita iha dunia ikan yang biar meeting dan Maromak iha dunia ikan biar meeting bak religion katoliko honya doktrina sirahoto to halo Timor Leste uhin lorong sai hanesane. Lalu mundo tomak se asisti sai na Timor Leste iha. Mundo tomak se asisti uensa Católico e Timor Leste serne moris. Ita se aturba mundo kata Católico ia mundo Católico ida nebe fiar tebes ba doktrina Maromak. Fiar tebes ba doktrina Jesus Kristo nian. Ita ma Católico ia Asia ita bot hi Asia namos ita bot iha mundo. Parabéns ba Serani Timoruan Tomak, parabéns mos ba líder nasional sira, parabéns ba governo, parabéns ba estado, no bem-vindo ba amo Papa Francisco e rai doben Timor Leste. Hoje segunda-feira loroncia bulan setembro tinal 2024. Ami hases anito lai husi kanal idane, depois ita sia suruh fila fale malu. Ia minuto balon pirmai. I went yesterday. Sorry. Go! Go! Hey! Go! Vai ferma quella, Marco! La macchina del protocollo, vi ho detto Ok. Come down, yeah? Open. Open. Come in. Okay. Depois. No, sorry.
disculpa, tío. Arascar un tío. Oke. Hawan we tuir ba, so tuir ba. Hawa ako sila. Ba't nila tang la? madu nih. Ya. Ramon sama na kita. Awas. Toh. Awas. Toh lewat. Cek tuh, taman ya. Apa Pak? Lah kareta mahalai. Kareta
Tes, tes, tes. Diak Maluk Harenain Televisão Timor Post idanemak viagem sua santidade Papa Francisco niang husi aeroporto internasional Nicolau Lobato niang maito o fatin descansa anunciatura motayel niang tur agenda nebe iha loraik tuku niang loraik Papa Francisco nebe hanesang chef Estado Vaticano niang seiba iha Palácio Presidencial Nicolau Lobato bairro PT, hodi halau encontro ho presidente da República José Ramos Horta e a hora sanesang primeiro-ministro Kairala Sanana Guzmão se asur malu honinya homólogo Cardinal Pietro Parolin nebe selao durante minuto ranulo larang. Ia fating hanesang mos ia Palácio Presidencial Nicolau Lobato ia tuku hitu kalang nei Papa Francisco seleninya discurso nebe participa husi chefe governo no membro governo da CIA, sociedade civil, corpo diplomático, no convidado Sira Seluk a foi fila ricas banunciatora apostólica. Tambane que tahaluha acompanha na fating a minha canal YouTube Televisão Timor Post, onde acesso informação turmai.